Red Blue JD. Ultimately be regarded as either a hero or as a tyrant, or as both at the same time. Commander Castro, why are you leading a revolution? It is not the same to fight for liberty as to fight against it. Our sympathy goes out to the people of Cuba, now suffering under the yoke of a dictator. Fidel Castro, face the nation. Do you believe that the democratic man ought to be afraid of any idea? Dr. Castro, you are a lawyer, and I'm afraid I will have to act as a judge. We would like you to answer our questions. Commander, what penalties if you were caught? I never would be captured alive. Like Henry Adams, we say, give me liberty or give me death. Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido. Vuba ndaba nujuje imyaka 90. Sinigeze ntekereza ko ibi bishoboka. Ntabwo mbikesha igikorwa icyo ari cyo cyose. Bifite aho bihuriye n'inzira Imana yashatse ko nshamo. Vuba bizangendekera nk'uko bigendekera abandi bose. Buri wese igihe cye kizagera niko bigenda. Ariko komunizmu ya Cuba yizahoraho. Bene wacu mu bice bya Amerika y'Epfo twongere tubibahamirize, rubanda rwa Cuba twe tuzatsinda. Birashoboka cyane ko ari ubwa nyuma mvugiye imbere yanyu muri ubu buryo aha muri iki cyumba. Tuzakomeza urugendo kandi dutunganye ibikwiye gutunganywa mu bupfura n'ubunyangamugayo bishoboka. Tuzagumana ubumwe n'imbaraga byaturanze igihe cyose. Tuzakomeza kujya imbere nta guhagarara na guto. En marcha indetenible. Fin. Ni muri Havana Convention Center mu kwa kane ku itariki 19 mu 2016 mu nama rusange ya karindwi y'ishyaka rya gikomunisti ry'abanyacuba. Fidel Castro yavuze ijambo rye rya nyuma asezera ku banyamuryango 1300 b'ishyaka riri ku butegetsi yarambyeho cyane. Anavuga ko yumva urupfu rumwegera cyane kandi ko ari inzira buri wese azacamo abishaka cyangwa atabishaka. Ariko yasabye akomeje abanyamuryango kurinda amatwara ya gikomunisti n'impindura amatwara baharaniye. Cuba igakomeza kuba igihugu gifite amatwara yihariye aganisha aho banyiracyo bifuza kucyerekeza. Nitujya cyane mu mateka y'iki gihugu cya Cuba. Turagaruka byihariye ku guhangana guhambaye hagati ya Fidel Castro n'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika 10 basimburanye ku butegetsi. Buri wese afite inshingano zihariye, inshingano zo guhirika Castro cyangwa kugira ikindi cyose cyakorwa ngo Cuba ive mu matwara ya gikomunisti no kwica Castro birimo. Bose barasimburanye bava ku butegetsi uko ari 10 ntacyo bagezeho. N'ubu ubusaza bumusonga. Nta kimenyetso na kimwe kiriho gifatika ko igihugu yerekeje mu mpindura amatwara za gikomunisti giteze kure kuyu murongo mu buryo bworoshye cyangwa ngo kigendere ku byifuzo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko zakomeje kubyifuza. Fidel Castro n'abaperezida 10 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwe ku wundi mu rugamba rw'imyaka 50 kimwe cya kabiri cy'ikinyejana. Ikaze muri iki kiganiro ugira mu ruhare wandika ubutumwa kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. It is not the same to fight for liberty as to fight against it. Castro yashoje intambara anahirika ubutegetsi bwa Fulgencio Batista. Guturuka mu 1959 Castro yagumbye ku butegetsi mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri kimwe cya kabiri cy'ikinyejana. Abuvaho ubusaza bumusonga mu mwaka wa 2006 abupfumbatisha muri umunawe Raul Castro nawe utakiri muto kuko nawe akabakaba mu myaka 90. Biteganijwe ko Raul
azava ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2018. Hakaba hajyaho undi ukiri muto ariko azaguma kuba ari we munyamabanga mukuru w'ishyaka rya gikomunisti riri ku butegetsi. Ni umwanya n'ubundi uzaba ukimwemerera kuyobora igihugu niyo yaba atari mu biro by'umukuru w'igihugu. Uyu mwanya wo biteganijwe ko azawuvaho nibura mu bihumbi 2021 niba azaba akiriho. We must be together, regardless of nationality or race or faith, in fighting against the scourge of terrorism. We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world. Mu ruzinduko rw'amateka mu kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2016 nyuma y'imyaka ikabakaba 60 ibihugu byombi biciye umubano, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yakandagiye ku butaka bwa Cuba, bigaragara nk'ikimenyetso cyo kongera kubyutsa umubano n'ubuhahirane. Ariko ntacyo bihindura ku kuba Cuba ikomeza kuba igihugu kiyobowe gikomunisti mu marembo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse n'uruzinduko rwa Obama rwongeye kwibazwaho kenshi muri kongere iheruka y'ishyaka riri ku butegetsi muri Cuba, Fidel Castro. Uru ruzinduko yarukubiye mu magambo make. Obama n'umugabo waje muri Cuba azanye amagambo aryoshye adafite ikindi na kimwe kiyaherekeje cyagira icyo kimarira umunyacuba uwo ari we wese. Reka noneho turebe urugendo rwo gutandukana no guhagarika imibanire yose hagati y'ibihugu byombi, tubirebeye ku byabaye hagati y'ubutegetsi bwa Cuba n'abaperezida 10 basimburanye ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bose baza bakanagenda, Fidel Castro abareba, bagakora n'ibikorwa bitandukanye ngo avanwe ku butegetsi, cyangwa se bakagerageza gusenya ubutegetsi bwa gikomunisti yashinze muri Cuba, ariko byose birananirana. Mu gihe Fidel Castro yageraga ku butegetsi muri Cuba, hari ku butegetsi bwa Dwight David Eisenhower ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu yategetse kuva mu 1953 kugera muri 1961. I never would be casual alive. Like Henry Adams, we say, give me liberty or give me death. Intambara yari ikomeje muri Cuba. Castro ngo ntiyari yiteguye guhagarika intambara na rimwe, yagombaga gupfa cyangwa akayitsinda nta kabuza. Castro yabanje guhakana ko nta hahuriye n'amahame ya gisosialiste cyangwa ya gikomuniste. Yavugaga mu itangazamakuru ko arwanira demokarasi, iterambere mu bukungu n'ubutabera kuri bose. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Iyo ataza kubikora uku, icyo gihe ntiyari gukira abanyamerika. Imbaraga zose bari bafite bari kuzishyira ku ruhande rwa Fulgencio Batista. Mu kwa gatatu mu 1958, Eisenhower yahagaritse ubufasha bwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zageneraga ubutegetsi bwa Cuba yategekwaga na Fulgencio Batista. Mu gufata iki cyemezo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigambiriye ko inyeshyamba zari ziyobowe na Fidel Castro zitsinda, Batista akava ku butegetsi. Castro yageze ku butegetsi icyo gihe ashyigikiwe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo ku rundi ruhande nta ntwaro cyangwa ubundi bufasha ubwo aribwo bwose bigeze bamugenera. A tumultuous welcome for Fidel Castro. A cheering, singing, flag-waving crowd of thousands greets the Cuban revolutionary leader and premier as on arrival he pushes past police and security guards to return the enthusiastic greeting, despite rumors of assassination plots against him. Ibintu byatinze kuko mu kwa kane mu 1959 Castro yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Dwight D. Eisenhower yanga guhura nawe, yakirwa na Vice President Richard Nixon. Akigera ku butegetsi yatangiye kwikoma abanyamerika bikomeye mu magambo, avuga ko intwaro bahaye ingabo za Batista ari nazo zatumye batinda gutsinda intambara. Do you see those Sherman tanks? Do you see those airplanes? Do you see those big bombs of 500 pounds? They were sold by government of the United States to Batista. Politiki nshya za Castro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zabonaga neza ko ziri kuganisha Cuba mu mahame ya gikomunisti. In January 1960, the Soviet Deputy Premier, Anastas Mikoyan, came to Havana. The stage had been set for him. Mikoyan opened a Russian trade fair. He discussed deals with Cuba. In Moscow, an agreement was signed for the exchange of Soviet machinery and technicians for Cuba's sugar and other big money crops.
Mu 1960 Cuba yatangiye gutumiza ibikomoka kuri petrole mu bihugu by'abasoviete. Isukari ya Cuba yoherezwa ku bwinshi mu bihugu by'abasoviete. Perezida Eisenhower aca isukari ya Cuba ntiyongera kwinjizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibigo by'abanyamerika byakoreraga ku butaka bwa Cuba byanze gutunganya petrole. Castro arabifatira barabyamburwa bigirwa ibya leta ya Cuba kimwe n'indi mitungo yose abanyamerika bari bafitiye muri Cuba. Ibigo byabo byose turabifatira, inganda zabo zikora imashini n'ibindi, ibikora za telefone, imari zabyo zose turazifatira, nta na kimwe kizavaha. Ibigo byabo ngo za Texaco, Eso, imirima migari y'ibisheke ibarirwa muri 36 bafita, nta na kimwe bazongera gukozaho imitwe y'intoki. Los 36 centrales azucareros que hagati y'abanyacuba n'abasovieti warushijeho gukura. Mu kwa 10 mu 1960 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ako kanya zahise zihagarika ubuhahirane bwose mu by'ubucuruzi n'ubukungu na Cuba. Mu kwa mbere mu mwaka wakurikiyeho 1961 iminsi mike mbere yuko Dwight D. Eisenhower ava ku butegetsi, umubano wose urahagarikwa mu bya diplomasi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Uwa mbere ku rutonde rurerure Eisenhower yarasize ibibazo bikomeye hagati y'igihugu cye na Cuba. Ibi bibazo by'urusobe yarabiraze John Fitzgerald Jack Kennedy wari umusimbuye guhera mu 1961 kugera muri 1963. Ibihe bikomeye byaranzwe no guhangana guhambaye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba byabaye by'umwihariko ku butegetsi bwa Kennedy. We na Fidel Castro ntibacanye uwakana busa. Mu kwa 4 mu 1961 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyigikiye kandi zishishikariza abanyacuba guhunga igihugu cyabo bigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe muri aba ni nabo bahawe imyitozo ya gisirikare bashoza intambara ku gihugu cyabo cya Cuba. No mugambi wari waracuzwe kuva mu bihe by'ubutegetsi bwa Eisenhower ushyirwa mu bikorwa ku mategeko ya Perezida Kennedy. Aba bagabye ibitero kuri Cuba binjiriye mu majyepfo mu gace k'inyanja kinjira imbere mu butaka bwa Cuba, Bay of Pigs. Mu mibare y'abanyamerika ngo bumvaga neza ko itsinda ry'abarwanyiriza kwinjira muri Cuba, abaturage noneho bakaza kubakurikira nk'uko byagenze ubwo Castro yahirikaga Batista, ariko barishutse siko byagenze. Nta muturage wabashyigikiye, abatarishwe muri aba bose bafashwe bugwate. Aha ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bumaze gukora ikosa rikomeye, bahise babura ikindi bakora. Isi yose yarabirebaga ko noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugerageza ibishoboka byose ngo ziteze imidugararo muri Cuba, bituma ahubwo abanyacuba bashyigikira Castro kurushaho. Abanyamerika bari basanzwe basuzugura ubushobozi bwa Fidel Castro bwo kurwana nabo byeruye, babonye ko bashobora kuba bari kubyibeshyamo. Byageze mu kwa 10 mu 1962 indege z'intasi z'abanyamerika zirabukwa misile z'abasoviete zishinze muri Cuba zerekejwe ku mijyi y'abanyamerika, Cuban Missile Crisis. Aha abanyamerika babonye neza ko bafite umwanzi udakina mu marembo yabo. Abajya mu mishyikirano n'abasoviete bumvikana neza ko ubutegetsi bwa Moscow bukwiye gukura izo misile muri Cuba niba koko abanyamerika batazongera na rimwe kugerageza kugaba ibitero kuri Cuba. Ibi Kennedy yabyumvikanyeho neza na Nikita Khrushchev. Byarakozwe ariko abanyamerika ntibashizwe. Imigambi yo gushoza intambara byeruye nkuko bari bamaze kubikora barayiretse, ariko mwibanga bakomeza gutegura ibikorwa byo guhirika Castro birananirana nabyo. Mu 1963 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibuza abaturage bazo gukora ingendo muri Cuba ndetse no kongera kugira business nimwe bakorana. Bitunguranye Perezida John Fitzgerald Kennedy ku itariki 22 z'ukwa 11 mu 1963 yararashwe arapfa. Nawe aha yasize ubutegetsi bwa Fidel Castro na Cuba mu bukomunisti bwabo nta gihindutseho. Lyndon Johnson niwe wahise ajya ku butegetsi kuva mu 1963 kugera muri 1969. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo zakomeje ibikorwa by'ubutasi no kugambana ngo bikize Fidel Castro. Nubwo Perezida Johnson yakomeje isezerano Kennedy yari yagiranye n'Abarusiya ry'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zigaba ibitero ngo zishoze intambara yeruye kuri Cuba, ibikorwa by'ubushotoranyi mu mvugo byo byarakomeje bikomeza yewe no kuzamuka cyane ku mpande zombi. Ku butegetsi bwa Perezida Johnson, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye abanyacuba 123 kuza gutura burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Perezida Johnson ubutegetsi bwe mu gihe bwageraga ku musozo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihugiye ku yindi ntambara nayo itarazoroheye muri Vietnam. Amaso abasa n'ababa bayavanye kuri Cuba. Lyndon Johnson
nawe yasize Fidel Castro uko yamusanze. Ubutegetsi bwe n'amahame ya gikomunisti bikomeza gushimangirwa muri Cuba. Kuva mu 1969 kugera muri 1974 cyari igihe cy'ubutegetsi bwa Richard Nixon. Uyu we byeruye yashyize akadomo ku migambi yose n'ibikorwa byo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Fidel Castro, ahubwo imbaraga zose n'ubushobozi byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abyerekeza ku ntambara muri Vietnam. Nta gikorwa na kimwe mu bya politiki hagati y'ibihugu byombi kigeze gikorwa ku butegetsi bwe. Nawe suko atabishatse izi ntambara zombi byari kugorana kuzikurikiranira icyarimwe. Kuva mu 1974 kugera muri 1977 ni Gerald Ford wagiye ku butegetsi. Uyu ku nshuro ya mbere ngo yasanze ari ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangira ibiganiro bigamije ubwumvikane n'umuturanyi Cuba. Ariko nawe ntacyo yagezeho. We ngo yumvaga ko umunsi umwe abanyamerika bashobora kuzumvisha abanyacuba ko bareka inzira za gikomunisti noneho bagakomeza gucuruza nabo bakanatera imbere. Perezida Ford yari afite icyizere kitatinze kuyoyoka burundu ubwo Fidel Castro mu kwa 11 mu 1975 yoherezaga ingabo muri Angola zikajya gushyigikira MPLA yarwanaga icyarimwe na FNL na UNITA. Imitwe yombi nayo yamaraniraga ubutegetsi ariko ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije muri Zaire na Afrika y'Epfo. Guhangana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba noneho byari byimbukiye muri Afrika. Nta mubano washobokaga hagati y'ibihugu byombi nk'uko Perezida Gerald Ford yabanje kubyibwira. Sinibi gusa, Cuba yahise yohereza n'izindi ngabo muri Puerto Rico. Biza noneho no kugaragara neza kuretse kuba Cuba yobewe gikomunisti yari yiteguye gukwirakwiza hose aya matwara. Gutandukana kwakomezaga kwaguka kurusha kuba hari ikibihugu byombi byahuriraho. Jimmy Carter Jr. noneho waje kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1977 kugera muri 1981. Nawe yaje kugerageza kumvikana na Fidel Castro ngo umubano wongere kugenda neza hagati y'ibihugu byabo. Ariko nanone Cuba yongera kwerekana ko nta kabuza yahisemo amahame ya gikomuniste nta hihuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo mu kwa gatatu mu 1977 Castro yoherezaga abasirikari 16,000 bose gufasha Ethiopia mu ntambara yari hanganyemo na Somalia bapfa intara ya Ogaden. Aha abasoviete na Cuba barekeye aho gutera inkunga Somalia bafasha Ethiopia. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zivana inkunga yazo kuri Ethiopia ziyerekeza kuri Somalia. Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahuriye mu yindi ntambara nanone kuri imipaka yabo. Jimmy Carter yabonye neza ko kumvikana na Fidel Castro bisa n'ibitazigera bimworohera. Muri iyi myaka kandi nibwo byaje kugaragara ko hari ingabo kabuhariwe z'abasoviete ziteguye intambara zabaga igihe cyose muri Cuba kuva mu mwaka w'1960. Icyo gihe kwishisha ikizava muri Cuba ntawe bitashoboraga guhangayikisha mu bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose muri iyo myaka. Izi ngabo z'abasoviete byaje no kumenyekana ko abangaba ngo bafashije cyane Fidel Castro kuburizamo imigambi myinshi y'ibitero by'abanyamerika n'indi yari igamije kumuhitana. Mu 1980 abanyacuba basaga 125 nanone bongeye guhungira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi zibigira iturufu yo gukomeza kwerekana ko bahunga ubutegetsi bubi bwa Fidel Castro. Hakomeza gutanga ubutumwa bwinshi bushishikariza abanyacuba kwigumura no guhirika Castro. Ibi ntacyo byagezeho nta nicyo byatanze. Jimmy Carter uvanyeho ubushake gusa nta kindi na kimwe yakoze ngo ace intege Fidel Castro. Amahame ya gikomunisti atashakaga mu marembo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarinze ava ku butegetsi byose birushaho gukomera, ahubwo asiga Fidel Castro na Cuba ye aho. Ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haje noneho Ronald Reagan kuva mu 1981 kugera muri 1989. Kimwe n'abamubanjirije uyu nawe ku rutonde rw'ibyo yagombaga kugira icyo akoraho
harimo na Cuba y'abakomuniste. Byaba ngombwa ntazasiga Fidel Castro ku butegetsi. Byaje kumenyekana ko Cuba yari iri kubaka ikibuga cy'indege za gisirikare mu birwa bya Grenada, bikurikirwa n'ihirwa ry'ubutegetsi bureba ibirwa bivugwa ko ryakozwe n'abasoviete bafatanije n'abanyacuba. Aha nta mahitamo n'amake Perezida Reagan yari asigaranye. Ibi ngo byasobanuraga intambara yeruye nta kabuza. Mu 1983 yahise yohereza ingabo muri ibi birwa, aha ni naho ingabo z'ibihugu byombi zari zihuriye mu ntambara bwa mbere. Nta n'indi nshuro yigeze yongera kubaho. Ahandi abanyacuba boherezaga abasirikare, ariko abanyamerika bagakoresha abaturuka mu bindi bihugu cyangwa se bagatanga imbunda n'imyitozo gusa. Aha kandi niho hari hagiye gutangirizwa ibikorwa bitabarika bya gisirikare byakozwe n'abanyamerika mu mvururu nyinshi muri Amerika yo hagati, kuko nyuma yaho Cuba itangiriye gufasha abarwanyi muri Salvador, ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonaga neza ko zishobora kwisanga ahubwo ari cyo gihugu cyonyine kiyobowe gikapitaliste kibarizwa mu gice ziherereyemo. Ronald Reagan nawe ubutegetsi bwe bwararangiye, asiga ibihugu byombi birebana y'ingwe, ntacyo akoze kuri Cuba na Fidel Castro. Hari hatahiwe noneho ubutegetsi bwa George Herbert Walker Bush bwavuye mu 1989 kugera muri 1993. Uyasa n'uwageze ku butegetsi, kwishisha icyava muri Cuba bitangiye kugabanuka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byishyize hamwe by'abasoviete byari bimaze gutandukana, na Cuba itagiteye nk'ubutaka bw'inyungu z'abasoviete mu marembo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byageze mu kwa 12 mu 1991, Cuba imaze gutakaza burundu miliyaridi 6 z'amadolari y'abanyamerika bahabwaga n'abasoviete buri mwaka. Ubukungu bwa Cuba bwaraguye, kiba igihugu gikwiye kwizirika umukanda no kwihugiraho, kuko nta bushobozi bwo kugira uruhare mu bibera handi bwari busigaye. Abasoviete niba abanyamerika batinyaga ko bakoresha abanyacuba bakaba babangamira umutekano wabo. Aha ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gufata Cuba nk'ikibazo ku mutekano wazo. Ubutegetsi bwa George Herbert Walker Bush bwahise bukaza ibihano mu by'ubukungu, hagambiriwe kugira ngo Cuba ikene kurushaho, amikoro yose ajye hasi, ubutegetsi bwa Fidel Castro bugwe. Mu 1992 Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho amategeko asaba ibigo by'ubucuruzi byose bifite ibyo bicuruza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba icyarimwe guhitamo igihugu kimwe bizajya bikoreramo. Aha amahitamo yaratomoye, bose bahisemo guhagarika ibikorwa byabo muri Cuba. Ingendo zose zirahagarikwa, kohererezanya amafaranga hagati y'imiryango y'abanyacuba baba ku butaka bw'ibihugu byombi nabyo birahagarikwa burundu. Mu 1993 George Herbert Walker Bush yarasezeye ku mugaragaro asimburwa ku butegetsi na Bill Clinton wabugumyeho kugera mu 2001. Clinton yageze ku butegetsi asanga Fidel Castro nawe mu gihugu cye amaze kwemera politike yuko buri wese ashobora kwimukira mu gihugu ashaka, kandi ntihabeho gukurikiranwa uko ari ko kose. Aha nabwo abanyacuba 30 bimukira nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri inshuro abanyamerika batangiye gutinya ko wasanga noneho Fidel Castro ari kubahima akajya afungura imfungwa zirimo amabandi n'abicanyi kabuhariwe, abadashoboka bose akabohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika bagize ikikango bahita bahagarika urujya n'uruza rw'abimukira b'abanyacuba bimukiraga ku butaka bwabo. Mu kwa 10 mu 1995 Bill Clinton yabaye perezida wa gatatu wongeye kugerageza kumvikana na Cuba. Hatangijwe ibiganiro, bamwe batangira no gutekereza ko Bill Clinton agiye kugera ku by'abamubanjirije bose bananiwe. Izi nzozi nawe yatangiye kuzibagirwa mu kwa 2 mu 1996 ubwo misile za Cuba zaturitsaga indege ya gisivili mu kirere mpuzamahanga, agapfiramo abanyamerika 3 n'umunyacuba umwe. Cuba yemeje ko aba bavogereye ikirere cyayo kandi bitunguranye. Bill Clinton akiri perezida mu 1999 haje kubaho ikindi kintu cyahanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Hari umwana w'umuhungu w'imyaka 5 Elian Gonzalez warokotse impanuka y'ubwato bwahitanye abo bari kumwe bagerageza kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aza gukizwa n'abarobyi bamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuryango we ukimenya ko ariho usaba ko asubizwa muri Cuba. Ibi byateye ibibazo bikomeye hagati y'ibihugu byombi. Fidel Castro abigira ikibazo cye bwite, birangira urukiko rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Clinton ubwe bafashe umwanzuro w'uko Elian Gonzalez asubizwa iwabo muri Cuba mu mwaka w'2000. Ubutegetsi bwa Clinton nabwo bwararangiye, asimburwa na Perezida George W. Bush mu 2001, nabazana nanone ingamba zo gukaza ibihano by'ubukungu kuri Cuba ku buryo n'amafaranga yose yahagaritswe ntihagire n'igiceri gicaracara hagati y'ibihugu byombi. Ndetse ku butegetsi bwa Bush mu 2002 hari inzego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze kuvuga neza ko hari amakuru yizewe yuko Cuba ngo yari yatangije gahunda yo gutegura ibitero by'uburozi ndetse no guhumanya ikirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bush yagiye kuva ku butegetsi mu 2009, buri gihe akomeza kuvuga ko hagomba gushingwa gahunda izafasha mu gushyigikira inzibacyuho izashingwa ikubakirwa kuri demokarasi muri Cuba, mu gihe ubutegetsi bwa Fidel Castro na murumuna we Raul Castro ngo buzaba bumaze kuvanwaho.
guhera mu 1959 kugera mu 2009 imyaka 50 yuzuye kimwe cya kabiri cy'ikinyejana, intambara mu magambo, amasasu n'ibihano, imigambi yo guheruka ubutegetsi tabarika kuva ku butegetsi bwa David Eisenhower kugera ku bwa George W. Bush. Abaperezida 10 basimburanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri umwe ku butegetsi bwe afite inshingano zo guhindura isura y'imibanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba, ariko birananirana. Hakozwe inyigo na gahunda zose zo gukuraho ubutegetsi bwa Fidel Castro muri Cuba, iki gihugu kikava mu matwara ya gikomunisti, birananirana burundu. Nta kabuza Fidel Castro n'umwe mu bayobozi b'impinduramatwara bahambaye babayeho mu kinyejana cyose cya 20. Hari icyizere cy'uko mu minsi iri imbere ibihugu byombi bishobora kongera kubana mu mahoro, ubwumvikane n'ubuhahirane, ariko bidasabye ko bikorwa uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibyifuza, cyangwa se ngo bice mu bugambanyi bwo guheruka ubutegetsi cyangwa se intambara nk'uko abanyamerika kenshi babanje kubikangisha abanyacuba. Mu 2014 hagana mu kwezi kwa 12, abakuru b'ibihugu ku mpande zombi bitangarije ko hari gukorwa ibishoboka byose ku buryo imibanire y'ibi bihugu byahanganye igihe kinini ishobora kongera kunozwa ndetse no gusubukurwa. Mu ntangiriro z'2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoroheje ibihano by'ubukungu, ubucuruzi bumwe ndetse n'ingendo birasubukurwa. Ibi ngibi bikaba byarabaye mu biganiro bihambaye byamaze iminsi 2 bibera Havana muri Cuba, bemeza ko ndetse bashobora no kongera gufungura ambasade ku mpande zombi. Raul Castro yahamagaye Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amusaba ko yakoresha ubudahangarwa afite, agasaba Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igahagarika ibihano by'ubukungu yemeje hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka w'2015 wakozwemo byinshi ku buryo byageze mu kwa gatanu ubufatanye mu bishingiye ku bikorwa bya za banki bwongeye gusubukurwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikura Cuba ku rutonde rwa leta zitera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Mu kwa karindwi ibihugu byombi byongera gufungura ambasade ku mugaragaro. Ubu ngubu hariho imibanire runaka nubwo bakomeza gucunganira hafi. Mu myaka 50 yose yo guhangana gukomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba, abaperezida bose basimburanye ku butegetsi uko ari 10 ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bagerageje byose byarananiranye burundu, ku buryo nibura n'imibanire ikigero cyose yabiriho ubu yaje ku butegetsi bwa Barack Obama. Mu myaka yose yabaye ku butegetsi, Castro n'umwe mu bategetsi batavuzweho rumwe, umunyagitugu kabuhariwe kuri bamwe, abandi umuyobozi uhambaye n'umunyapolitiki w'igihangange. Rimwe umunyamakuru Robert McNeil yabajije Fidel Castro ati, Castro, hari abantu bari mu butegetsi bwawe kimwe n'abaturage muri Cuba wemeje ku ngufu ko buri gihe ari wowe uburi mu kuri, kutajya wibeshya na rimwe, uri nk'Imana wowe, none se ubundi nibyo koko nawe niko wiyumva? No, it does not presuppose that. You will not see a statue of me anywhere, nor a school with my name, nor a street, nor a little town. Oya, ibyo sibyo. Nta hantu namwe uzigera ubona ishusho yanjye cyangwa ibibumbano mu ishusho yanjye. Nta shuri cyangwa umuhanda, ibitaro cyangwa ikindi kintu na kimwe nemera ko gihabwa izina ryanjye. Ntawe nsaba kunsingiza n'umwe. Twakoze ibyo dukora mu kuri no mu mucyo, rubanda bose barabizi ko nta kinyoma na kimwe cyabagezeho giturutse ku butegetsi bwacu. Ndagusaba kandi ujye hose mu isi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaze niba hari icyo mvugirayo ntabwira abaturage hano. Naho ibyo kuvuga ngo ntitwemera abatavuga rumwe natwe nabyo sibyo. Twemera ko hari abagira ibitekerezo bitandukanye imbere muri twe muri gahunda y'impinduramatwara, atari abarwanya impinduramatwara yacu. We accept opposition within the revolution, not against the revolution. Emprenderemos la marcha. Fidel Castro ushaje ubu numva ngo urupfu rumugera amajanja, n'imyaka 50 yo guhangana gukomeye kwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naha dusoreje iki kiganiro, naho gutaha mu zindi ngingo. Ugira uruhare muri iki kiganiro wandika ubutumwa kuri page y'ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Salam shalom. Red Blue JD.